Trenutno se nalazimo u bloku koji mi zovemo blok bazen, gde se rade redovne mere seče suvih i bolesnih stabala prema godišnjem programu radova koji je potpisan sa gradskom upravom. Ove mere su takođe jedan vid održavanja zelenila, jer Loznica je grad koji voli i neguje svoje zelenilo, tako da jedna od redovna mera jeste uklanjanje bolesnih, trulih i suvih stabala, radi bezbednosti ljudi i radi oslobađanja prostora za podmlađivanje zelenih površina. Konkretno u ovom bloku imamo nekih 5 stabala koja su planirana, sva su veoma rizična, 2 se čak nalaze u blizini dečijeg igrališta, negde oko 80 stabala je planirano da se sad u ovom predzimskom periodu ukloni, to su ona najopasnija stabla, zatim nam kreće sadnja na svim tim lokacijama na kojima su uklonili stabla u skladu sa našim planovima, tako da prosto obezbeđujemo i za budućnost da buduće generacije uživaju u zelenilu isto kao što smo uživali i mi.